kanjani uma imayini kuvimbela ukuthi uye emathuneni omndeni wakho? Uthini umthetho ngeimayini ezisusa amathuna zingakhulumisananga nemindeni? Ukuvinjelwa kwemiphakathi imbukeli yakuleli ukuvakashela amathuna emindeni yawo izinkampani ezinkulu zeimayini kuya ngokwanda. Lokhu umbukeli kwesinye isikhathi kwenzeka namasiko engalandelwanga. Uthini imbukeli umnyango wezimbiwa kanye nemithetho ngalokho? Singagwema kanjani futhi imbukeli uma ubheka eminye imibuzo le esobe siyidingida namhlanje kusihlwa sikubingelele sikwamukela ohlelweni asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Umbukeli kwezinye ingxenye zaseMpumalanga imiphakathi ibhekene nobunzima bokuthola amathuna okhokho abekwe endaweni ephethwe abantu abayimele ukubalwa amapulazi kanye nezimayini. Eminye imbukeli imndeni ibika ukuthi inqatshelwa ukufinyelela kubanikazi bomhlaba noma abaphathi bezimayini. Ake sibukele umbukeli esiuhlanganiselwe intatheli yethu yohlelo uVusumuzi uMasombuka ngaphambi kokwamukela izamelo zethu. Malunga omphakathi asiselinge kaqetshukela baqobe nabafuna ukungena emathuneni abokhokho babo namanye amalungu omndeni abo bakhandelwa. Imayini le ukufika kwayo lana yavalela amathuna lawa. Akusekho umuntu ozomane angene aye emathuneni wekabo. Kosele bafone babawe ukungena emayini. Umphakathi uthi wona ufuna ukuvakashela amathuna ngaphandle kokuphazanyiswa. Phekukirawu ngesikhathi amalungu omphakathi la afuna ukungena ngekani ngejarden amathuna engaphakathi kwemayini. Nanyana kunjalo bakhandelwe bogadi nemayini. Ngabelethelwa la eShobani. Ngabelethwa ngo1955. Khona manje ngifuna ukuze emathuneni abo bamkhulu ambalele la nabogogo bala wami umndeni wonke wenkosini ula. Bavalile imayini asikhona ungena. Ayinanga abantu babalozo sitshela ukuthi camera ngene emathuneni. Amathuna la ngabo mkhulu bethu. Siyangena la necamera le. Akavunyela. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi bagcine bavunyelwe bona bangene kodwa ngaphandle kwecamera yeSABC bekwakateleleka bona izithombe zamathuna zithathwe ngomaliledinini. Nakusenjalo abanye abantu esele bakhulile abahlala emaplasini labathi basuswe imayini le lapha yageriza imzabo bathathwa bayokuhlaliswa emakampreni wangemva kwendle emqatshweni elokishini eliseduze. Batshela kunona angifuni ukunona ngifaka lapha elokishini. Ngifuna ukuno mani ngikhipha la ngiyisa lapha eKrip. Ngiyohlala khona bavu. Ngibona seyakhona iphasame sebayingene bayidiliza lapha. Lokishini lapha emashini lapha. Bathi nabafikako ke bathi ke siyathatha ngathi mina nimsakuphi. Bathi lapha ethubelihle sizonibeka futhi. Isikhatshanyana nje sincane. Bese sifuna indawo siyathatha wonke lo. Anathatha wonke lo muntu sesiyanithatha ke nani siyobeka lapho. Uyabona? Basho njalo ke maye kunini singenile lapha phela sezinyanga. Obekathunywe imayini bona zokhuluma namalungu omphakathi la uphendule nganasindlela. Ngiyaqonda nina abantu bakithi ukuthi konke osekwenzakalile kusukela kudala kwenzakalile. Nizendlela ithuba lokugcina ngikwazi ukuphendula anginishaya but let me set up another let me set up another meeting. Endabeni zeSABC ngikuComfort Masombuka ngikuphakela zona ngisehlobani eMpumalanga. Mbukeli yasamukele ihambele zethu Prince George Mahlangu, Deputy Chairperson CRL Rights Commission, uSibusiso Mokoena Bethal Family Spokesperson, uMalo Chico, who is the Stoffberg Family Spokesperson, kanye noThemba Mazibuko obuya kumnyango wezimbiwa, Department of Minerals and Energy in the Mpumalanga region. Good evening to you all and thank you so much for your time. Ngizoqala ngawe Malo, kwenzakalani kahle kahle? Ngithokoza ukulochisa ababukeli ekhaya. Ngithokoze nethuba enisinikwe lona ningwakwa SABC. Sibe nenkinga thina ngo2020. 2020 kwafika umuntu wathi uthenga iplasi. Nakafika la eplasini bekunefuyo. Wafika wakampelela ifuyo lena aceda ikampelela. Wafaka inyamazana. Then phezwa lapho kwenzeka ne-demolition wademo. Ifuyo le kabani? Ifuyo yabakhe labe bakhela eplasini. So
manje amathuna lana wasakhona ukuya kiwo lapho because ufuna gogo nabamkhulu baleni lapha asikhona ukufinyelela kiwo njengoba kunenyamazana ezingozi amanyathi asikhona ukungena nje vele lapha eplasini. Sibusiso sanilotshisa nasababukeli ekhaya. Sinekinga iKhuwali Plus nemayini. iKhuwali Plus lingene lapha eplasini la khulisa idam hlanu kwamathuna. Amanzi la asemathuneni asikhona ukufika emathuneni. And then imayini iseduzane kwalamathuna iyablast amathuna seyamoshakele. If simikisa isikhalo emayini bachifta boblastela lapho kunye bathi bona bathindeke emathuneni. Themba, when one watches this and uyalalela ukuthi kuthiwa manje, but also ulalela bogogo and ucabanga ukuthi amathuna is such a sacred space, umuntu angayibuza ukuthi yini lokho kuvumeleka ukuthi kwenzeke over 30 years into our democracy abantu kumele balule indaba ukuthi bangene bakwazi ukuya ebantwini babo. Ngiyabonga umsakathi ngibingelele nabalingani bami lesinabo elihlelweni nebabukele emakhaya. Ngithanda ukusho ukuthi tingcinamba letifana naleti kulomkhakha siyahlangana nato dinyendi kakhulu. Kodwa le ngifuna ukusho ukuthi silitiko netigaba lesisebenzisako lapha lo mthetho lesisebenzisako lesibita ukuthi MPRDA. Lo mthetho usita kakhulu uma sibuka leticelo labatifakako labo labasuke bafuna ukumayina. Lesigaba lengikhuluma ngaso ngusigaba 10 lalathi bonke labafuna ukuthola emagunya ekumayina ufuna ukuthi umphakathi lo lohlala ngasemacenzeleni nalendzawo leyo ukuthi ubikele watiswe. So ngilapho ke umphakathi kufuna ukuthi usonzele khona usho ukuthi yini labayifunako yini labangayifuni. Lo mphakathi wazesiwe lo awekho emagunya lakhishwa litiko le process leyo ingakendeki. Yeah, so uma kungukuthi lokho abahambisani nabo lo mthetho uphinze uvume futhi kunesigaba 67 laba nga objecta khona kumbe bangachitha khona letikhalo babese bayabidwa ke lapho ke bahlala eoffice labo labanetikhalo nemayini bese kuyaboniswana ukuthi ngisiphi isisombululo esingatholakala. Kodwa nako ukuthi isisombululo asitholakali leso sicelo semayini sikhishela ngaphandle kwelifastela. Ngifuna ukubuya lapho Milo, nawe Sibusiso ngizobuya kini ngoba ngifuna ukwazi ukuthi lokhu kwenzekile kuqala kodwa angize kuwe baba Mahlangu mawuyibheka nje lento ni CRL commission umuntu ekwazi ukuthi angena aqala ibusiness noma afake iplazi kodwa kukhona abantu abangathanda ukungena baye emathuneni abantu bakubo into enjani le evumelekayo ukuthi yenzeke? Iyasikhubaza nesizwa abo baba lana bakhuluma ngayo indaba le yasikhubaza kakhulu ngoba si commission yokukhuthazwa nokuvikela amalungelo wabantu bamasiko bekolo belimi. So nesiqala zamasiko amathuna endrekulu ngesikhethu kunembandela kufanele ukuthi uyilandele ukhona ukuthi uyokufika uyokubika kuba mkhulu. Manje sisi commissioner kuyasikhubaza lokhu esikubonako ngesikhathi ngoba sesi nesikhathi esiningi saphuma embusweni wabandlululo. Siyacabanga ukuthi imithetho le kunala ikhitshana khona ngoba nathi si commissioner sesasungula ikambiso yokuthi inchaba nabo somabhizinisi zingasebenzisana kanjani ukusombulula into enjengalesinayo. And mangiza kuwe Sibusiso uPhuthemba uthi there is a process ukhona umthetho landelwayo and angeke bakwazi ukuthi bamnike umuntu ilicense yokusebenza angazange afinyelele emphakathini. Bafinyelele? No, abakafiki ithi. And akuze kube nje ayikhona oyi1 walelo plus obereka lapho kule mayini. Manje uthi abazange banitshela ukuthi bafuna ukwenza lokho. Bangene kanjani? Thina sibone sebangenile. Ukuchifta wethu lapho kule plus basala umuzi wakababa omkhulu. So nasifti lesiseMetlibek sezabatsho kunemayini. Nasifika lapho kule yamayini sithi thina niyablasta ninislimazela amathuna.
so and akekho noyone wale plus lelo obereka la kule mayini so siphuma njani Phutmalo okay thina sabizwa sahlangana eRosenekal police station kwathiwa sizobiza wonke umuntu obhilonga kule farm so that ukuthi ngazi ukuthi ngidila nabo bani obani onithuna la sathi okay into enhlele yakunankinga sizozwa ngawe thina mase usibiza ukuthi manje sizohlangana sazanini mara lokho azange kwenzeke instead of ukuthi kwenzeke lokho thina sibone kuphaka amadrata wenyamazana masibheka amadrata wenyamazana sekunenyamazana ngapha. Temba, something has gone wrong. If we have representatives of families, abakhuluma ukuthi omunye uthi akayazi, omunye uthi there was a first process, kodwa akuzange saqhubeka ukuthi kuyophambili. Khona okungahambanga kahle la. Angazi ukuthi nani umnyanga niyiboni lento. Lengakusho lapha mthula ihlelo. Iminyango yelitiko ihlala ivuleke njalo. Nangabe kukhona labanetikhalo, labanganetiseki, kumbe nangabe khona laba ngaphatheki kahle khona ezomphakathi ngemayini ngendlela echuba ngakhona litiko livule umnyango livule etandla lithi buyani nihlale phasi buyani ni record kodwa kuzingene emayini okuqala bathi ngathi akulandelwanga yonke imigomo ingene kanjani angazi noma ni umnyango nikubhekile lokuthi ingene kanjani abantu bakhala ngokuthi kwaqala iprocess yokuqala zange iqhubeke abanye bathi cha iprocess ayikaze yaqhubeka njengoba ngichaza ngithi ayikho imayini lela South Africa lenemaphepha lengakacwaningwa lengakahambi le process leyo ke inkinga lekhona lapha ukuthi umphakathi uma uhlangene kusacala imayini kuye kuvunyelwane babe into yinye kodwa imayini mase ichubeka manje seyisebenza babodwane baba nako babe nelichekeko bese lokho ke bafuna ukuletha manje ngazi ukuthi imayini ayibasidi kanti imayini sobe inabonidi sebacheke bona bodwana so lesokusho ukuthi thina lapho kosithi nangabe kukhona labakubona ukuthi akuhambi kahle akubaphathi kahle abete kulomnyango welitiko letimbiwa batokubika sidobe sesiyaphathela Baba Mahlangu masibuya ngizocela ukuthi sikhulume ngalokho because it really sounds to me like in all of this mhlambe njengoba uButhembe echaza ukuthi khona eqaleni abaye bavumelana ngakho along the way balahlekelana imbono yahluka and then ulalela uBhutimalo ulalela uBhutsibusiso you can tell ukuthi there's also a difference in opinions there as a commission what are you finding I'd like us to talk about that when we come back from the break ukuthi what are you finding is happening is it the initial phase that's a problem or mid phase and how do communities begin to fix this mbukelo siyabuya khona manje unganyakaza Bokele siyabonga ukuthi ubukele asikhulume let's talk siyaqhubeka futhi ngengxoxo yethu Baba Mahlangu asiqale ngokuthi uma ulalela ngiyabezwa uBhuti bayakhuluma kodwa ngiyamuzwa noThemba uyasho ukuthi kwesisikhathi imphakathi ike iqale ngokuthi ivumelane ukuthi mhlawumbe imayini ngakwazi ukusebenza la amathuna ebe khona noma mhlawumbe kukhona some monuments that are near and dear to them kodwa makhamba isikhathi mhlawumbe kube khona ukuthi kube khona ukuhlukana kwembono nokula okuthizeni niyakuthola ukuthi kwesisikhathi kuba khona lokhu mhlawumbe ukuthi ngikhamba isikhathi you know consent seems to be revoked noma imphakathi ayijabulile Ngiyacaca ukuthi kunala bachiyana khona abosomayine nomphakathi si commission sikubone kaningi sine report esayibhalako ukusukela ngonyaka u2021 ukufikela ngonyaka u2023 la saqala khona emfundeni zonke ukuthi ikinga ehlala iba khona ngiyokuthi imphakathi ingakhona ukungena emathuneni manje siyacabanga ukuthi njengoba sizwa indaba lesithi mhlambe ifuna ukuthi ke sithome ngokufundisa bonke ngekambiso yokuthi lesilandela amalungelo aqalane namasiko sikhuluma ngani sikhulumela ubosomaplasini nabosomayini sikhulumela nomphakathi ngoba njengoba ngishilo ngathi sine ikambiso esayisungula sayibhala phasi ukuthi abosomabhizinisi nabosomayini nomphakathi
indlela enjani ekufanele ukuthi bayisebenzise ukuthi umphakathi ukhona ukufika emathuneni. Ekufanele sicacise khulu ukuthi amalungelo lawo malungelo angaphasi komthetho siseko ukuthi umphakathi ukhona ukufika emathuneni nokuthi benze balandelela amasiko. Manje siyabona ukuthi nabo somayini siyazi ukuthi kuma report esawabhala ukuthi kunalabo afika khona isikhathi nesikhamba kwabo somayini nabo somaplaza abasalandeleli yonke imigomo eyahlolwa phasi nekusungulwa ibusiness le. Manje sikufanele ukuthi mhlambe njenge CRL ke sikime siyocala ukuthi khuyini okwenzekako mhlambe ke sihlale namahlangothi wonke sizame ngoba omunye omnqopho wethu siyikomishana ukuthi sithole insombululo entshabeni eziphila amahlangothi. And but malo uma uyibhekisisa lento ngoba uThembu yashela uthi umnyango ukhona angabe khona engakuzwisisi kahle kungahambi kahle nike na uvakashela umnyango azange suvakashele ngoba lento ithe ukwenzeka because of enye inkinga yethu lento ukuthi azange sithole abantu abangasikhomba indlela ukuthi from la siyakuphi thina into siyazile nje ukuthi kumele siposte isivule icase sivulile yes mara till today ayikho into enzeka kwakwenzeki next icase yani icase demolition nale ukuthi like bekunenkomo ngapha yeah and enye into ezokuhlungu khulu lo muntu sithena sihlangana naye epolice station bengilapho ngathi ngizama ukurecorda iconversation yethu kwathiwa ungarecordi angazi ukuthi yini lengaka ebefihlwa ukuthi bangarecordi because of mina ukurecorda kwami ngicela ukuthi ngiyarecorda because of sizokhulumisana la akuna next snacks mara emva kwalokho kubonakala ukuthi ikhona into ebeyiphekwa engazi ukuthi but futhi amathuna amosheke kangakanani are families able to mhlambe niyakwazi ukuthi ningamalungu omndeni nibathola abantu benu niyabazi ukuthi bakuphi niyakwazi ukuthi nibone ukuthi kusahamba kahle no ubazi siyabazi bakuphi mara ukuthi sibathole kuyobabudisa ngoba awele phakathi vele amanye asemanzini akho asikhona uwathola emanzini kuphi edamini idam lonke liphelele emathuneni manje idam lonke elinye kwelinye icala liwathathile like iside liwathathile no zange liwathathe just amanzi aphakathi kwamathuna aphakathi yeah sure nale mine somoya iplaster iyawalimaza Themba do they really need to come to you noma mhlawumbe ni umnyango ningavele ningene niyobheka ukuthi kwenzakalani qala kubalulekile ukuthi tikhalo tabo batithule kulomnyango stokhona kwathi ukuthi kodwa naba bayatithula lana bayatithula bayasho ukuthi kwenzakalani ni umnyango are you not able to be proactive nithi cha asike sihambe sobheka ukuthi kwenzakalani noma ningayi ukuthi mhlawumbe khona nimsolayo but uyabeza ukuthi bathini ngeke nje ni umnyango ningene nje ningabalindi lengakusho msekade tonke leti mine letikhona singihulumende sinelihlelo lekuthi njalo ngeminyaka kuba nelicwaningo lesibita kusima inspection so uma lokhu labakhuluma ngako litiko lingakahlangani nako sengibole kufuna manje basatise ngako stokhona kungenelela ukuthi sikubone so are you telling me ukuthi lento abayishoyo ama inspectors awayitholanga awayazi ayikho nje kuma records njengoba ngikhuluma nawe akukho lokuhleli phambi kwelitiko lokumayelana nalolitsaba are you not finding it hard to believe ibudisikhulu ukuyizwa ngiyacabanga ukuthi ekufanele nathi siyikomishene ke singenelele ukuthi ngoba sinawo amandla ukuthi senze ihubhululo besifunisise ukuthi iqiniso lingakuphi ukusombulula ukuthi umphakathi lo usomabhizinisi nomphakathi bazwane thina ngilokho esikufunako okuningi asikacalani nakho sicalana nokuthi sithole isombululo sibone ukuthi bembusweni nekhibana kunala ihego labo umphakathi ungakalizwa sikhona ukusiza
amahlangothi wonke. Yeah, when we come back, I just want to see how do we chart a way forward. Siqhubekela kanjani phambili. Themba nawe mhlawumbe njengoba ngiyazi ukuthi uyasho ukuthi abasondele kodwa wena ni umnyango nizokwenzani. Post esikodwa nje sokhuluma ngalokho masibuya mbukela sathi shele idolo unganyakaza. Mbukeli sesiphethe nje ake sibheke ukuthi isombululo salenkinga ngabe yini. Ngizoqala ngawe Bhutsibusiso. Asiqale ngokuthi manje ke nina ni umphakathi nizokwenza njani, nizovakashela umnyango, what is the way forward? La ngoba ihelebho salifuna vele sizovakashela nethi basikhombe ukuthi size kuphi because all along besingazi ukuthi kumele siye kuphi. Botmalo? Ngiyacabanga ukuthi ukuza kwethu la eSABC ngathi kusivule amehlo because of ukukhuluma iqiniso. Besingazi ukuthi kumele sikuphi, bekufana ukuthi nje sizimpumputhe siyalwa mara asazi kumele sikuphi. So ngiyacabanga ukuthi manje sizozinikeza isikhathi ke sikiyo lo mnyango sihlale phansi sikhulume nabo. Bothemba? Le minister ivakashela silitiko sisende licwaningo sitawuphinde futhi sibe nemhlangano lokhethekile nalabo labathinzekako bese siyabona ukuthi isisombululo siyatholakala yini. And I suppose when you meet with them nizokwazi ukuthi nibafundise ukuthi bakwazi ukufunda ama processes ngoba I think even coming here they had no idea nje besho ukuthi kufanele kwenziwe njani. Lihlelo lelo lelikhona kuleli tiko nangabe kukhona umphakathi lofuna ukuthi siufundzise siyakwenda lokho sikubita ukuthi ma workshop ukuthi iprocess ihamba njani ukuthi lichaza labangalidlala bona ngiliphi siyakwenda lokho ke phela uma beta bacela lelo sito. All right, it's good to hear. Bamahlangu, for you ngiyazi ukuthi nizovakasha na umnyango uzongena, and how then do you best also move forward to assist mhlawumbe umunye umbukelo bukele khona manje uzothi nathi we in the same boat and asazi ukuthi siqalephi singathola kanjani CRL ukuthi isisize. Ngiyathokoza. Okhunye kubalekile umdela ngikuveza ukuthi babuchiko khulume nangeze sipholisa ukuthi kune court case. Into ebalekile ukuthi sibone ukuthi kuthiwa lapho. Kodwa sithi imphakathi yonke eSouth Africa ingasixolela ingasithinra siyikomishana ngoba ngizo izinto esicalana nazo kaningi ne isitshaba kaningi asazi ukuthi kungenye izinto esingazisombulula ukuya ngokwekambiso yethu namandla esinawo ukuthi senze ihopululo. So sibawa isitshaba ukuthi sithinre ikomishene ukuthi nebaningi ngongoyilo ngoba singabasiza msinyana kulesi singongoyilo sizokusikima senze isiqiniseko sokuthi bembusweni nesitshaba bayahlala bahlangane phasi bahlale phasi basombulule babe bazwane ukuya phambili babe nemigomo yokuthi nekuba nokuhishahishana ukuvela ngoba uhlala kuvela nokuhishahishana ukuvelako bayisombulula njani ukuthi kuba nerego lokuthi basombulula njani inkinga. All right, so thina ke will continue ukuthi mhlambe sibeke ukuthi khamba kanjani niyalithola usizo noma nikhuluma nomnyango khamba kanjani, what becomes the way forward. Sibonge nje ne-CRL so lokho sibona ukuthi udaba lwenu niyakwazi ukuthi niluthola usizo kodwa siyabonga ukuthi nisivakashele namhlanje ebusuku. Mbukeli asibonge kuyihambeli zethu uPrince George Mahlangu, the Deputy Chairperson of the CRL Rights Commission, uSibusiso Mokoena, Bethel Family Spokesperson, uMilo Chico, who is the Stoffberg Family Spokesperson, Besinothemba Mazibuko Mbukeli futhi, who is the spokesperson, in fact the representative of the Department of Minerals and Energy in the Mpumalanga region. Mbukeli siyakhumbuza ke ukuthi uma uphuthelo uhlelo namhlanje liyaphinda kusasa ku SABC 1 ngehora lesithathu kuze kube ngokuzayo.